Juah-juah mau banta Karina. Shalom. Bapak inang sini kekelengan nami marang idi kepe merbekas. Mersampang deket merlolo ate ngodiri, buideng kita pejumpa ibas acara pepalum ate. I kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang mak dengku pesakat kami sukuten keluahan en, bersodip mo kita asada tong idenganiten di perbadiai kita. Ale bapa nami si permase ate, pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, iba gesenten din simba dia idi, iba sukuten enda. Amen. Renungan tasi darien, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, pasu-pasu memain gabe sembahan. Si bagian didok lapihan simba dia, imosi tersurat ibas Hosea bin 2 ayat 11 soh ayat 14, deket bindu 10 ayat 1 soh ayat 2. Janhanat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i bindu 10 ayat 1 si mendok. Codi bagi kayu anggur siratakan buah nango Israel. Makin tambah kini beakna, makin mibue nalanggaten ibahan. Makin duma, makin merandal namamo ibahan mejan-mejan sembahan sini sembahna. Bapak inang, kini duma, idi mau nagabi angan-angan, deket sura-sura ni buen jelma. Selongo idi, kumerna, kini duma memain bue si tahanan inggeluh ta, gabi boi ilausi. Tapi, lot ngo, permaran si mengeta-eta kita. Kini duma boi ngo pedahkan kita narap Tuhan. Kumernakan idi, mula kala anggelu ibas kini duma. Boy ngo iyan tu si iya mula karinana ibas nggeluhna boy idomi o datan Tuhan nai. Tikan Hosea mengkebasi nagabe nabi. Israel utara deket Jehuda ibagasan masa kini duma. Israel codi bagai kayu anggur. Barang gatinola peken anggur. Imo sini geraran ibas padan si Arnia. Peken anggur si memereken bue buah. Imo kini duma. Makin duma Israel idi. Oda ngo makin jolmit. Deket oda menjalo betangkup mi debata. Tapi makin dauh tan debata. Deket bue mo ibahan mejan-mejan sembahan sini sembahna. Kumerna pengelausin Israel idi. Memaing Israel dabuh mi hukuman ni debata. Pasu-pasu sini bereken ni Tuhan mendahi kita asa merandal ngonggeluta bagi umatna. Kumernakan idi kade-kade sini kumurang deket kini mpogos oda ngo meralo deket kade sini kelemoken ni Tuhan. Tapi gelu si merandal oda ngo pelin i tengen tan perdagingan sambing. Tapi narap pertendin. Si merlapaten, pasu-pasu si anggota jalo, ibas geluh taen, memain kita asa makin mersi kekelengan. Deket pesangapkan debata, deket memain mergegoh kita, asa gabi pasu-pasu mijelma si deban. Idi mau kegeluhan si merandal, deket si tuhunna. Bersodip mau kita. Menjalo metangkup mo kami, ikarina si masa si enggo ibeli Tuhan ibas ngeluh nami endah. Iba gesen kini duma, deket kini pogos. Iba toh kami ngo, dag ijamotikono ngo kami. Asa gabe umat si selo kami. Kupuji kami moko ikarina naidi. Amen. Bagi mo renungan tasi darien, ulang lupa ki subscribe, like, jana ki bagikan beaka dengan ta si deban kena. Merkiteken i kita karinana enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus si permendebasa imo si masu-masu kita karinana. Juah-juah mo banta. Shalom.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.